Mai kukoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel bigtan renet la mai thonriu dari asai November tarik ru na kathum kumsing nay na chui na padai. The Gaanphiu Mail, the Menglong local newspaper king in Cham the call. Senapati November tarik ru na kanai. United Naga Council re AK Mishra advisor to Northeast Ministry of Home Affairs Government of India kau tripartite talk hai November tarik ru na kathum kumsing nay na chui na padai kau tatkai magna November buloi mai nai da khau tat kai khang sang hoi kan mai khau tripartite talk hai November chui na chakyu kum singnai na chui na padai Senapati khau tat kai da khang Ministry of Home Affairs re postpone sulau kan the November tarik ta chat nung tai AK Mishra re November tarik ru na kathum kum singnai na chui na padai lau chuan khwang ru khau tok tat kai dat khang invite su kan chongi tiki UNC re mi tong ting mik nung tai kan new tan bai me nai mi jang re kalai lo dat khang November tarik ru nung UNC General Secretary Varayo Satsang khau re AK Mishra khang che hi tina chang hoi kan chongi ning taw lo nu we Manipur khau district athan chanai ka siam kan melam khau Central Government United Naga Council khani Government of Manipur le tuna tripartite talk sai October tarik ru na khat kum singnai na chui na padai New Delhi khau ka hau kan chongi Tatkan mai Manipur government re district Chennai December tarik ta chat kum singnai na ru na charu khotai ka siam laukan chongi Manipur government tong tan ti hai nu ni mak mai indaw na UNC re sang phai khatam ru na chakyu economic blockade national highways khau laukan chongi kumna blockade tai in thakan metang March tarik ru na chakyu kum singnai na ru na Chennai khotai tok ka hau kan metang tok tuang rounds gai si tatkai kan chong thi tiki lat loi ngam mak na gwang chongi Infal November tarik ru na kanai Manipur government re kathau tan pathai magi tuna pian mak mai indaw na Infal Valley khau nai mai civil social organization ru na kathum radio stating zin khwang charuk khau ri ka hau na shutdown tatkai ka hau kan the khwang chui na padai shutdown hai asai witness stating zin khwang saruk ngan tatkai pani tuna ru na charuk CSO coordinators na hakpam santa re chamla mai khau ti thai kane CSO tong coordinators re state government re ban sin mai nun ru khau kazinai mai action la lo mage khani kaniu khoi mak mai nun da suloi mai khani kaniu kai samai intai bam mai hai nu ni mage tuna sakane inbu na Jiribam district tong relief camp khari mansai kan charuk da nim tatkan mai ji hai ni ran pat laudaro tuna CSO te re demand sukane state government re Bisnupur district khau mai pui akhata tamai kabloi laukan mai khau ka khoi nai minun tani action la lo magna ba mi tuna pian mak mai indaw kane shutdown kau hai emergency services media water supply electricity medical khani rachap tong ceremonies nun tatu thing mage tuna sakane CSO runa kathum khatai international peace and social advancement akomlup kanglamai pandam mekel kasau kane Jiribam November tarik ru na kanai Kuki Jo Mar tongban sin mai nun rui Boro Bekra police station Jiribam bang khau nai me relief camp ta attack sukan me khau rui intai me gan nai thai kan thi kumna allow gan thum ka zau na gan charuk ta nim tat kan thi tuna police tong cham rui ti thai kan the nim tat kan mai gan thau gan thum tai into mai sin nei tuna sakane thai kan mai gan nai tai laishram biren kating kum rik saruk ma charuk khani mai bam kesho kating kum rik sanai na pungu we tuna police tong cham rui ti thai kane kaniu goi tai ri pagwang na relief camp ka bambam mai nun ni laishram biren tai tamai thu tawlaw na thaibam mai ariu kani kumna mai bam kisho tai rui mai raw loi law mai pum suna ariu kani tuna sakane Boro Bekra relief camp kharinim tatkan menun tai rui urambam rani kating kum rik charuk nga charuk laishram haitombi chuina pungu khadni kana nai kating kum kanai mai le bu ru kumna talem thoibi khani kana pui tingkum ta chat mai ye tuna sakane aman kan mai nun mang tai ngau ding khau photo namlaw mai social media khori inphang dat kan ni tiki mitwang cham hi ba mai lung khau thu kaniu bam thai magna bam di he CRPF rui bambam mai Boro Bekra police station ta attack sukan me khau CRPF jawan akhat ka biu kani kumna ban sin mai num mai kan ru ta kabloi kani tuna police tong cham de ri ti thai kane CRPF ta rocket launchers ka zaw na ban sin gai me azuri attack sukan tongi tuna sakane mi da khau ka bam bai me CRPF sentry post Jiribam Snayanpur da mai ri ramut laukan thi intaw hai Jiribam ka security forces inbu na thaugut na aman kan menun ta phu chadi bam thi tuna police tong report ri ti thai kane November tarik ru na kanai Jiribam khaulat lupat na mansai thai me azu patkan metang Committee on Tribal Unity Southern Hills resigna November tarik ru na kanai nung gampi phai khau mansai jing inbu re protest satkaina Central Reserve Police Force ta Jiribam district khauri lagan khang demand sukan the COTU Rikuki volunteers kan ru na khat thai kan metai CRPF ri tu na khoi ti kane Kuki Jo community re CRPF ta lummagi
kumna kaniuri community akhat khang tan suna cookie jo mai ru khauri ka ye tuna sakane protest khautai cookie jo mai nun rui CRPF down we want justice khatni we are Indian not terrorists to my slogan kauna tatkai kane cookie militants rui CRPF post Jacurandur khatni barok pekra khau nai meta attack suwe tuna Manipur police rui khoi tikan meta nutni makmai cookie jo mai nun rui indau kane Manipur police maitai armed militants kani CRPF rui cookie jo mai nun ta attack sukan chwangi Zairol nam Jiribam khau intai mai nun rui tingkum tamru na khat mai pui school oza ta suloi kan chwangi tuna sakane Jiribam khama kan mai nun khang condolence ceremony national highway kanai chang khau tat kai kan the kum na ra chap tong leaders nun rui kalum laukani mi khautai cookie jo mai nun rui inchup mai la zan sulau khang in thak mangna athung bam putni tuna ladrian sukane protest khautai CRPF rui cookie jo mai nun ru khauri ka yi tuna COTU spokesperson NG Lun Kipgan rui pian mak mai indau kane cookie jo volunteers nun goi ti high central security forces nun ta attack suma khang train sulau tong de tiki CRPF tong action rui aniu ta zau ti silau the tuna sakane kumai chek hai in thak mage thai aniu rai bam ni tong rap mi tuna sakane government rui Assam Rifle Fan CRPF ta laudat mai hai Manipur tong majority community tong chun mai khauna tan subam tongi tuna khoi ti kane mi tuang tan te chu jang mai phungwang khang sumai tan rap mi tiki suri tatkai inbu khang tan pat mai tan de tuna sana Assam Rifle to cookie jo mai bam khau laudat khang demand sukane mi da khau cookie in bi Jiribam Tamenglong khatni none ruini Jiribam khaulat lu pat kan meta kan na nu ni mak mai indau kane KIJTN rui Jiribam khau patkan mai si mai tan khautai independent investigation tatkai lau khang demand sukane mi khautai central agency rui inquiry ta zai lau khang demand sukane New Delhi November tarik ru nakanai Prime Minister Narendra Modi re-elected legislators nunta jiu takumna katak ti tu laulana injang na liunu de tuna ningba mi tuna Congress Chief Mallikarjun Kharge rui mandi nungtai sakanthe Modi le Union Home Minister Amit Shah rui Adani le Ambani Panrui Central Government hai sinbam chongi tuna sakane Kharge rui Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath tani lauziugi runna angiu de tuna sakane Modi tongtan hai MLAs nunta ziu kumna liu mai hai tuna sakane mi hai Modi le Shari ED CBI khani bai me central agencies nunta piulana opposition leaders nunta kanai thai tat khang kapin ba mai ta sakan chongi tiki Kharge rui kumbam sini opposition leaders nun kanai ta ping mage tuna sakane intaw hai India ta man saigan padai na rui sinbam chongi kaniu hai Modi Shah Adani khani Ambani haye kumiti ki Rahul Gandhi rui India tong constitution khani democracy ta ngaglau khangtan ran na tan ba me tuna Kharge rui sakane Modi rui kamai biological day tuna sakan mai tai ka ling suna thu kamai kalat sara mai tan mai puwi tuna sa twang de kamai salokan mai lat goi ta bui khau gong tang ba mai nai na chu tuna sakane Tamenglong ting nai lon matui bu tarik ru na kathum kum sing nai na chui na padai lau chuan kalan ting zin nai na ye zingbang ting puk in than ne matui bu tarik ru na padai kum sing nai na chui na padai lau chuan muang na ye kalan ting zin nai na ye zingbang ting puk in than ne ai goi na khang kadai suna Tamenglong town kholung abom gai mai khani Tamenglong gang jang khalung bom gai ma ko wai na khang nei la me cham phung wangi mi Q2 town dental clinic to mi hai new ton town kholan pa launa bam thei ke new ton services azu hai ice screen khalaup ni new ton hu su mai kasiam chui ni mai minor oral surgery tooth whitening retainer and clear aligner tooth filling scaling dental x-ray hu su mai ram ge thai hu tong problems nai na new bam khau azu nai na bam gai me ko goi na khang tai town dental clinic hai new khang one stop solution suna gwang launa bam thei ko ma ka bam hai reaching khu luang Tamenglong bazar khatai nai na bami personal suna alam launi mai rap me thai appointment la launi me goi ri 8974971488 khatni 7085716474 khaw alam launu we hai ru khaw aniu khangai diak na mi rina mi puto November bulung khaw gong zau me ko goi na khang 20% off khaw taw hai zaw lo na ba me mi puton cham chu law mai khadi ka ge 9 minute ko goi na khaw mi puton cham hai din ka dai la da pdiu khangni king law na bam gai me ko goi na khani request lam tong the mai ka goi na king in soi na king law me khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tun rei nai la mai thon riu de rei asai khang tu cham hai khaw ringa law thei in chuan khong ru ma khai kai me gan rui king in cham de la kho thon gu thei